Oke, senong kesuabon kumadati insanan. Kanau may dati pati lembus sati KKR min susua buat kesuabon baino may ampai dat mogi sisa takot isang sambayang. Kinurahingan isang kerajaan sorga konsikau dat kesuabon iti kanu pay pati lembus diti kapag ampayan da kesuabon baino maya diti KKR min susuab kalansanan dat asa nga piramutan gisambo iti napot tamudan dahay da mangimbulay kesuabon baino nga kosondot ay laan dahay atanud dahay da mientok di punuhan. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, puji Tuhan tu insan pakaguh dat hinongay to kono isuang kakaisisan iti nakalanot-lanot di lo masabay no. Alay da kun naposik. Subo-subo kapasik nga ongoy pod urusan saripado ka bagindaam aya. Iri na did. Ay ada di man nga keperluan ini. Oke, bayan na patihom pelajaran padati nga ay susah tu nailan to kono. Nailan to kono nga asa nangid ay bulayan dati ay waguhan kago dati. Tulo na po panambarasan dati nga pindaan akta perjanjian baru. Tok ya di undang-undang ya di undang-undang ditibay no gi. Nga undang-undang gilo bo. Ngon po kape dati intangay nga iti na po beres sa kinarahingan nga o kita dati dat ay man na po it gumuot pamungaran o ilan undang-undang kinarahingan nila ilo na undang-undang nila. Jadi rahian ako di mangimbulay isuot ay pindaan akta da isuang ka kitab demaya da hitid perjanjian baru. Harana ako di inapay akta hindi nga ay no nasimbanan ko haron na hidu ko naiwaguhan ko pinatilambus ko napupusan. Mandi dati imbulay dot kasuaban na bayno. Patilambusan ta kana pod isuanggot Markus pasal 7. Kitab Markus ayat buk katuru ayat kumoiso gisom dot moy napod hilad ay kurla tinok susuay na di gisom dot dua na padam talo da orikot na dati lo kaubasan to katinga o pintang na ayatom ay. Tulo na po panambarasan dat ayit maya iti hitid Markus buk katuru. Perintah Allah adat istiadat Yahudi. Mila nagid dati o kita ti pelajaran isuang Matius pasal 15 ayat kumoiso gisom dot ayat kedua na hopon. Jadi iri na kamuyan ko nailan to ko natih nga mahan to kay ingkulitay kago dot kasuabon na bay no dot ay atapot ti madi ko piyo ka. Mantad ko ilo na pohodid Markus pasal 7 hilo inapohit ayat kontroversi ayat tet ikagayat tet kagumuan na tulun nga o kita datid ho did ayat kahapodam walu.
Markus buka turu ayat ke-8. Simbar di Yesus, hari nangkud iyo kayo nga, koy kapaham. Akaw nangkud na kayo lo, dat nunu na po'y mantad da saliwan om sumuang kumaso sang ulun, nga akano dot monosamu daw. Ayat kepadam siam. Kakuaan na po nga akon kay sumuang dahitid ginawo. Kakuaan na po nga, irin na po nga akon ka sumuang dahil isuang ka ginawo. Nga hilod tiyan. Om patamon nanda daw hilod jamban. Miyampay di, isiyon na po nga pinopoylo, dot oinsanan na po takanon nga halal. Semua makanan halal. Jadi, nunu na po'y akanon dati, ay sa takanon. Nga, kasuanggat hinggo. Kung ila ginawa. Kung hinggo, ginawa ti hiti ko. Hiti. Kung ila ginawa. Nga, akon kayo ila ginawa. Ino po'y akanon dati nga, kung ila hilatian. Kasuang hilatian no, maanon do ditian gilingo indohom, maanon do siringo, maanon do pawon sayad hingga pakayaan. Ujung-ujung kat hilay jamban ako ngayon dati. Saya na kuhot dadamot iti pondok termanong gadun dati. Jadi iya di, mantadi di insanan na po takanon nga akan semua makanan halal. Wah, nupo di. Oke, may dati impunet ayat kumuiso. Oy ano po dati lot iso ot pinanambarasan nila may dot asandot dati ay pengkukuro. Insan timpu harhosan tinimungan na tulun da Farisi pira-pira at ahli Taurat mantada Yerusalem rinumikot may ruba di Yesus. Jadi sayra no po dot tinimungan kati nga mimanggot minagi pakat-pakat nila di dot haro na tamo don haro hit ay kakitanan na po nga minagi loylo na mo'y tako ka tinimungan. Kakita hiyolo da pira-pira ay tulun, pira-pira it murid di Yesus makan miyampay amin na mog. Amin na nusilongon, amin na mog. Irini kamo yan delad tangan najis. Tangan najis. Kakuaan na po nga, itinapat tulun-tulun na Farisi, miyagal nagi kadaw ti tulun-tulun Yahudi da suway, amu iyalo makan, dat amu no, kapamaw gagulo. Kakuaan na po nga, iyalo na po pahingigit tilad adat istiadat, di kokihan diyolo. Jadi, ay kaubasan na po diyolo, mantad po di tinungkusan di kokihan nga, ano po kapamaw, iyalo na po nga makan. Tok, osonong matitit, ay pinting ubasan diyolo, ano po kapamaw, makan. Iyati nga, iya di na badabo. Ata ka na po ko po, makan ta ka na po, mamawag. Yadi, nga, kadang-kadang ako yuhod, okon, kung mamawag na tunturo makan. Isudo. Jadi, intangan ko nit, ita ka nun nga, ay sasadad intulangan. Monong pipi arapawon. Ay, si salatid mamawag, hari sudo ka.
Kamun po nga, sonong matigala kam itamo dan ilat tulun ilat adat istiadat dilod, makan ko no po nga momo. Amun no po nga ay iyati na po tihong nakatungkos takatit adat istiadat da tulun diolo. Kamu rati no po dito pinay nga umang-umangan to kayolo umang-umangan to kolot ay tulun dat Farisi. Umang-umangan to kolot tulun da Dahudi. Iyati nga tinumungkos hindi kaubasan dilo. Momog to kod apakakan. Amun pa nga nang ibugan. Hali piat ato ko orohian dilot miagal ko iyolo nga haroh pakasariit kaubasanan dilot. Ako ni ka angarat ngay. Momog iso kasanangan sebelum makan. Oke, jadi ino po hit adat istiadat dilo nga mantad po di ko kihan apo makan momog pagulo. Ayat kumapat. Om nga iti kagut. Iti kagu nga pinsandad no. Om dondo pindalan to kay di kumapat. Om sakira na pamuli mantada pasar. Yelo ngi kadaw nga amakan dot apo yelo kapansu. Tokom agat kapiyo diti. O gumuot ay tinungkusan da suway dit igitan dielo. Oke, jadi iyati da sayra minimbulay ti kamoyon dot COVID hapadam siyam. No ko indalan to kuno mutilo ko basanan dilo ilat adat istiadat. Nukade. Mentok ki barisan hadapan megal ko ipekerja kesehatan. Ako po ay kori kata iwalay barisan natid miagali dilah. Kori kata iwalay apo kasuang hiri walay harat ponsuon hiri saliwan walay monsu po. Ko ponsu semua ngagiwalay. Kanu nagid ay ngayon di ditanak gapus-gapuso. Komono pa undang-undang yung mati dialogi adat istiadat dilo. Nauruan ko piyo makuli datid undang-undang at kaguli mantad kakadayan monsu. Api makan. Pakuan pa nga ilo pa na sakit. Jadi intangan na po dati om ilo na po adat istiadat dilo megalo nga ay kasala. Yatid dendo nga mumaguno to koy. Kaguli to kumantad kaday monsu pagulo. Kaponsu om asimbayan nagindad kapag yamong iditanganak karuhang. Ay so pia kuruna dilo nga irini pininting ubasan dilo. Om gumu po miagal ko manusi dot ay sangkir om ilo timbauk ngay. Gumu pa ikaw basan dilo megalilo. O saraw ko na kumbal ko na nimbulayan dot miagal ko it sangkir galas timbauk nga duo tinggayan. Tinggayan da galibang longon no galibang manggit. Tinggayan dawanan longon dawanan mangigit. Mada da kopi soli. Tu lihungan no nagyari gi o lihungan no sa kiran isiso o tinggayan. Miagali galas to kotimpubay no. Sangkir dati iso no tinggayan. Igitan to kolongon dot galibang itinggayan. Aborisi na longon do galibang nalihungan di dati itinggayan. Sposolyo na nilongon dawanan. Apo nalihungan longon dawanan. Ogumu pahiti igiton dilad it iundang it adat istiadat tasuay kayri. Jadi nakita di dati dat haro duo hit kaubasanan diolo kumuiso apakakan mamawag pagulo. Otari mo dati ti kamo. Otari mo dati. Kumuduo kapimpanaw ko na pod hila saliwan it kasalaga tulun kagumuan muli kawalay monsu po.
kapansu asimbayan lagi dat ay rumolat ti tulun da hiringa suang walay. Tarimo dati kamu iri na hit dadamot ta pendalanan dati dating pubay no. Sala kamo. Amo isala. Eh? Nga antakan no pon nakori katilat tinimungan dat tulun da Farisi om ahli Taurat da hilad Jerusalem ilo nga kakito na dilad hara amin na mo gimurid di Jesus sa minakan. Nakura to hara amin na mo. Kakuan no pa nga ino pa yung murid-murid Jesus nga akon ko ay magyagalot no kadati. Akon ko dusun ngay. Akon ko dusun ngay. Haro ho dusun, haro murut, haro sina. Miyagali dilam o sanong to kano mamarati. Jadi miyagalo dati dusun, dusun nam sina. Untuk lah. Sangkir. Bahay na nagikarongot ko mo na sangkir. Sangkir no bay galasid di ba? Jadi itinapot sina nga kaubasan no pa dilam makan nga mamaguna hidit. Sunggip. 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 Iit chopstick. Chopstick ka pumungaran di. Mumbalo ko no humoy pumaguna misala. Hadi kanu dimi misala. Yelo mo rin kayo di. Kando magansip yelo. Ay, kulom ko ito ti. Oh, milohi ko piyohoy. Kamo naman katurunan ni sina iti. Takano, piya nga iti hapagano. Nuno di tano ano, takano. Sumpit. Jadi, itit dusun, nunugunawan. O maguna sudu. Sudu gunawan to ko. Itulun da suway, mamaguna tunturo. Jadi, ina pa di mamaguna tunturo, pasti mamawag. Boleh jadi, ina pa yung mamaguna sumpit nga mamawag. Tay ka imamaguna sudu, mamawag. Iri na dihat. Mantad ko, hari piswayan da hirim, iri na di kamuyan da najis. Najis yalo ah. Aya. Oke, haro di humingkod tingkod da boros. Tampinay danuay. Mingkod tingkod ni. Oke, mumbal sumaliwan sumuang kago. Wah, may di dati pati lembuso. Jadi ino pa dihit ay kaubasanan dilat tulun Farisi, ilat kamoyan da ahli Taurat nga. Kasuang, takay kasari mo maguna dun do. Mamawag, monsu. Asanong namati dat. Memang iya dito sanong, tapot kapiho. Kada boros sa makan, takapang buru-buru. Asanong na mangisu-ngisu, pakaram. Mamalihong-lihong, pakaram, manabun-nabun, mangingimburu lagi, megal kamagonsok. Pasanong namati. Bah, dilambus. Ayat kumulimo. Mantadi di, ina pa di tulun-tulun Farisim, ahli-ahli Taurat, di nga minanguhat kumadi Jesus, nakura dila murid-murid nito ay la paimpasi tumano da adat istiadat ti kaukihan dati. Kakuaan po nga makan nilo miyampay dot longod da umurong. No, jadi kamo da karam. Ila tunturo lapap nga karami bolo bagi. Iti tunturo dati nga kon ka karam kaya. Kon ka karam kaya pamungaran. Karam kang kuyo. Miyagal pa di don suang talun to karam. Mutut-putut.
Oke, pengkurlet kagumuan, mutut-putut ko amu. Pengkuro hinad tinobingku, pengkuro hinad dia mimputut kah? Mimputut to po nga pisokon to ko pom sumuang takani kago nga harap dot oke kan po da kompo tilambusan dati. Jadi inapohit mutut-putut nga mumbalkon sumuliwan intangan po datahom pengkuro tu hirihil semua no. Et kumonom. Simbar di Yesus kumadiolo. Patapot nakapi kamon din na nubuat di Yesaya kumado kayo. Ay orang-orang munafik. Tuharo nakasurat tumiagaliti. Tinaro napatinga papabantog doho. Dit maya damunong daw. Nga ginawo na po siyo nga osadu mantad doho. Kabang paingkaboros nga ginawo susuay. Kabang o pusa kudia nga ginawo kadit tirik kadiboros taomod ka ginawo. Haratulundat ay moy tambuluy dati kadi kabang to lain tunod ano ko piruba kung sikaw to no karikot kad hitibay no kadi kabang nga no kadi ginawo. Hino no kaguisyo. Hino no kaguisyo ka. Mia galid di kamoyan nilo bo. Kabang papabantog nga ginawo osadu mantad kinarahingan. Karay tadi yadit koboro sadi muli itambalut dati. Yadidit alalaid to na dit ay mirurumo nga asiyo nga no kano. Ako ni kaasaru bo. Muli kano di kapiendo. Ginawa na po nga, uli kapiyo ka. Alaid dum ay mo'y ambalot ka. Yadihiri bagi. I say, kamoyan dat iyo kao na po nga sumambayang kumadoho. Sedangkan da inanapot panunuduk do kayo nga isusuhu da tulun. Perintah manusia. Ilo nagit susunod da kinarahingan nga yadaan do kayo. Taliban do kayo. Mantad ko mangigit kaundat adat istiadat da tulun. Kamoyan na pati tang Pinay nga sayra na po dat inapohit adat istiadat dati nga mangalit titit boros da kinarahingan. Numati apakay niya galid di. Kamoyan na po ay amoy sala itit adat istiadat nga tumadod na po lohodid ayat 8 popokito dot ay inapoy apatutut akawas inapohit intangan no padatim inapoy apatutut isawat nga ilot boros sa kinarahingan. Adat istiadat kumuduo isiriba da boros kinarahingan. Jadi atumbayan ako mantad ko taden no padati tim ikampung iyati na po nga kamoyan dat paingigit to kailat adat istiadat sebagai pananud dat ay kinarahingan hidup bermasyarakat paingigit to kay adat istiadat ay mo gidu ilo nga asanang managadid aiso aiso no padi nga ay pingkurgarit di hay nga haroy galo adat istiadat tumiagalid harohi tidak logik kasumua no bo nga ay bagya sala bo ay sala tu irini tinungkusan nga sayra na pod inapay adat di nga ay mangalit tot
Pananudan dati kumakin rohingan om apatut no di ilo ne kamoyan di Yesus set perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nunu madihot kapagalan dati adat istiadat manusia. Timpu dati dodondo. Nunu do ko kitanan podo o kita no podo ko nga yu ditaha kontok. Haro ka. Sogit haranangkud itinapot sogit nga masih relevan. Adakah sogit masih relevan? Nga ngono pa dati imbulay kopiyom Yesus no podi nga sogit to pumagunan. Sogit mo ti siya digi. Sakirang mi babas to ko om paparundun to ko nandod ang manok. Contohnya manok. Dot papakita haro pibabasan dahiri. Pibabasan adat tiriti digi. Milohi dat bah yatita nati miampun to na po ka. Makimapo ko na po dia. Iho nga makimapo ko dia ka. Milohit ya di. Nga moy do harohit okitod kasandatan ko piyom. Haro nanda sogit. Haro sogit dahiri. Intangan na po di dati nga iti pamagunan no kaduso. Kulom kontak diri borosan ko Yesus pa nga sogit. Sogit. Jambatan tamparuli. Orang ko dahar naman porundu no. Sogit to barit ya di pinanogit di mongyan-ngyan kadidit inororo ko kula. Yo kakadi. Wah. Jadi ay sayra na pod iti na po adat istiadat nga ano kopiyon to kiti dong kinorohingan ay ano di kumunta kad ano di apato tiritya di bo. Wah. Ay kasyam. Poboros na di Yesus kumadiolo. To kom asampin kaunad ay popoysan na boros sa kinorohingan. Moy do kano ko momogompi indat kaubasanan do kayo. Kakuan na po nga imusan na po nga minoboros. Huramatan na do ko molahing do kayo. Isay na po hot. Isay na po momopol dat molahing daw nga harus mati. Nga minoboros ko. Sa kira na po sangulo na moboros kumamolahing daw ibuba pa niya. Nuno na pa'y hardoho. Iano kuda gunoon da mamagampi. Diolo. Nga naguna kuno untuk korban dot persembahan no kumakinorahingan. Man tadi di iya kuno pa nga amo ko popologos momonsay nuno na po montok dot molahing do kayo. Irine kamoyan dat boros kinarahingan numanda ko pentalango amu indo katumboyo mantadat adat istiadat do kayo itanudan do kayo. Ogumu pakagu ot kantakan di pawon sayon do kayo. Mantadidi Yesus na padi nga minamolahaw dit tulun do kagumo. Yo kayud insanan may do ko pakinongoho ilaay na do ko ti. Kahit kapadam limo. Nuno na pa'y sumaliwan, ay siyaw, nuno na pa'y mantad da saliwan, isumuang sa sangulun, nga akano dot manasamu daw.
nga inapay nasala ako. Nuno napay mantad da saliwan ayat ka-15 nuno napay mantad da saliwan isumuang da kumas sangulon akano da mo na samu daw nga nuno napay sumaliwan mantad di sa sangulon irinahit kasasamu daw. Isay na pod ako kitalingo ay pakinangaw ko na kama. Isay na pod ako kitalingad unto ko makinangaw makinangaw ko na ka. Sayra na podid sinumuang isiyo that ay isa o walay tinumangkiad mantad da tulon da kagumuan idi murid-murid daw nga minay uhot kumadaw danunudi kamoyan uditi nudi ka. Yelo nga ay nakakasup nuno kamoyan. Simbar di Jesus ayat ka-18. Ay yako pa mga ako'y nakaratid di kamoyan kudi kasyo. Akaw nangku no koilo dan nuno na pahimantad da saliwan isumuang nga kumasa sangulon nga akano mo na samu daw. Kakuan na po nga akon kay sumuang dot akon ka sumuang dahil ginawo nga sumuang dahil titian daw katutukan na po dadi nga patamon dahil jamban may tako tahi at tahi nundo ka miyam mantadidi isiyon na po nga pinopoylo dot o insahan na pot makanan nga halal. Boros kago daw iswang ayat dunopod nuno na pa'y sumaliwan mantad sangulon irinit mo na samu daw. Kakuan na po nga iswang gat mantad da suwang mantad da ginawo tulon mintalang hendahit pamusarahan da angarat. Percabulan, manakaw, mamatay, perzinahan, kesarakahan karaton, kalicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kasombongan, kababasog. Insana no pa'y hala-hala arati tinga mimbulay mantad hiti suang menajiskan orang. Jadi nuno na pa'y sumuang akon ko kasasamu dati nandati nga isumaliwan. Tu ina po'y akanon dati nga sumuang hilatian atahi dati. Nah, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tapos nuno na pa'y takanon nga halal. Kada no dati may simbanay lo. Jadi ilo na po dit pindaan aktah dot right ko makanan isuang dot perjanjian lama nga sayra na po hilo perjanjian baru nakatilambos na simbanan tu insana na pa'y makanan nga akan uhotan kuya ko akan kahot lampada katun ko lampada paingkurahit no pakan susah na dit tua-tua bay no akan lampada akanot lahunay harumangkan ako lahunay ka di ka tahipoy mangkan ko tahipoy tumbay ano ko tahipoy itambaw tapari no pa nga ituboh-tuboh nga di rasun no kadit kinarahingan dat minumang di ano painsanan na pulot dupot-dupot nga milad ako akanon
patakan ko kumado kayo. Nuno na po'y mamagura bo, nuno po'y mamagiyom, nga milad ako akanon. Patakan ko kumado kayo. Miagal na gilat ay sangin suni-suni ka. Insanan na po'y mamagiyom, ipay miyaw, nga patakan ko kumado ko, milad ako akanon. Miagal na gilat sangin suni-suni. Jadi ilan na po di sangin suni-suni nga ay dati akan nga ilo galinting akan ni kan tada galinting. Lampada. Okon ko'y lampada aratu na po nga miagali tanah kamihan kadi okon ko iri kari. Iri ororong ko bo. Lampada. Jadi ilan na po sakot-sakot sangin suni-suni ay dati akan nga paingka nagila suang talon ay akan. Harohot ay video-video dat pinintalanggo tulun. Itinapot undang-undang right ke makanan nga korikot po di zaman Musa haro nogi ka. Jadi sebelum di zaman Musa ay sa undang-undang right ke makanan. Kabos siyo. Nga ay deho no po pangintangan no haro no ri. Haro no boros na kano po di ano po kinorahingan no nuno no po imomagura imomagiyom. Ipay miyaw milod ako akanon. Miagal no gilat sangin suni-suni ka. Nga anuan na po di dati logic na di pakayan to dandola. Sayra na po sinumuang ilo dot ay hirid bahtera. Inapahit akan yang halal nga piratinan. Piratinan na halal sinumuang. 7 pasang alias kapoda mapatatinan. Inapahit amu akan haram 2 na tinan. Nunu kamoyan ni dit kapoda mapatom 2. Mikaruhang matiri ki. Kamun na pa ditang pinay nga ay inapahit turu atinan nga milad akanon. Inapay 2 tinan nga kadangay akan apunso. Jadi inapadi turu atinan mikaruhang. Mipasang. Inapay turu tinan mipasang nga milad akanon. Tu apunso. Turu tinan karud, turu tinan gonggoluhan. Ngayon no pila saot sanginan di gonggoluhan, harapohot. Ano mo tinan? Nakuroh tu hilo no pod. Antakan di zaman no nga ay so ilot dia akan nako, dia akan nako, dia akan, dia amu, dia akan, dia amu. Nakuroh tu ay so. O kitoh dilo dat tarang-tarang ito guangan namatod hinggay hapoda mapatinan, hinggay 2 tinan. Oylan dilo hinggay akan ke hinggay amu. Iri na di dat kano pa kinarahingan nga nun na pa'y mamagyom, ipay miyaw, akanon do kayo, miagalo lo sakot. Tu oylaan dilo hinggay akan, hinggay amu. Inapay akan nga agumo. Inapay amu 2 na tinan. Logic mo magunot ako na po logic nga ngayon na po di akan ay 2 tinan o punso. Jadi pasti day na po yung dati nga ihapod mo patatinan. Yadih na po di kito na po di dilad yadihom hingga po di keperluan dat man dia akan do kayo dia amu. Tu itaguangan matoh dilad kito dilo. Natagalot akan iti dia tu 2 na tinan dia turu. Dia akan tu hapadam patatinan ay sa ito dito kito. Miyampay mata dilo sendiri ko kito. Do hinggit gumu, hinggit kuri. Bah, oratihan na ba riki?
nga ho dinadad ho dinada Markus pasal 7 hot embulayan dati lobo. Om insan pakagu gulian to kolot. Ino padi akan yang boleh dimakan itu ialah makanan. Ino pahit amu akan nga bukan makanan. Jadi ilo prinsip ilo di ay Markus 7 ayat 19. Malayuan ko pala, manataw daharahit makinangaw. Yang boleh dimakan itu ialah makanan alias halal. Yang tidak boleh dimakan itu bukan makanan alias haram. Jadi miaga po ka tasuh. Tasuh na po nga amu akan. Rati na po nga tasuh bukan makanan. Itu dia amu akan. Maksudnya ini bukan makanan. Akon ketakanon itu. Alias benda haram. Jadi saya na po di ay pemungaran pemurait datilet ila suang talun ngai. Tay ka popomum nga yun di disusuai karangan. Pemungaran to kanu pandati nga kada to ka poborosat. Jangan kamu makan makanan haram. Tuh haram bukan makanan. Jangan kamu makan apa yang haram. Miagal dando diri bo. Kada nga borosad ino pay haram hindi nga makanan. Jangan kamu makan makanan haram. Akon ko yun di. Jangan kamu makan apa yang haram. Sebab haram bukan makanan. Perhatian nih Rigi. Jadi semua makanan halal. Ino po'y halal hindi nga makanan. Yang bukan makanan tidak halal. O ino po'y naretan hilad Alkitab. Miagal ka Imamat pasal 11 nga wogok. Jadi maksudnya wogok na pwede nga akon ko makanan. Ay di po'y suang iloho di Markus 7 ayat 19 tu ino po'y wogok nga akon ko makanan. Alias haram. Jadi ino pwede istilah penggunaan nati boros set tumanu de boros kitab nga yang haram itu bukan makanan. Jadi megal ko ongo tikus bukan makanan. Adi dati borosan dat ay makanan yang haram yaitu tikus. Salah no di istilah to ko ditu tikus bukan makanan. Manusia. Ngon ditu lanut akano lah. Oke, jadi itino padi panambarasan nati kesuaban bayno nga bukan berpihak kepada Seventh-day Adventist nga berpihak to isuang boros sa kitab. Ilo na daha igitan dati iti boros sa kitab ay sa opindaan akta dat perjanjian lama, perjanjian baru. Pinatilambo sila. At ako numan pisam pipiyod. O Yahudi iti dia, dusun iti dia. Ay, si kamuntiyod di. Sa kira na pod, iti na po boros kinarahingan, painsuang na titakanan nga untuk kad orang Yahudi. Iyati nga mila mo magunok kitab. Tuakon kada Yahudi to ko. Dusun. Kamuan pangano no na patinaro nga mila hibagal ilo na labo. Butod. Butod. Butod akan ka. Tutod ko butod. Tutod. Akan ka tutod. Noretan to ko di sayra noretan tati karatit iharopo serangga alias karangga. Serangga atau kerangga.
Ina pa'y malahing gitutod nga ikaman ko harungoy. Rungoy ka pumuran di kaubasan po nga ihilod rumbiad ng ramok. Intangan ta ka no pa'y rungoy. Ako kuragakod. Magiagal. Okay? Ay so akon kamiagali donggadu. Tuhar gakod do tagayod. Gunaon da sumimbol. Jadi santab na polot serangga. Sarangga. Pensuang bo sarangga rungoy di mo. Dit akon kamiagali logadu tu har gakod do tagayod idahuri gunaon da sumimbol. Aakan. Pensuang ay tanganak daw. Itanak. Rungoy. Ay so jadi contoh rungoy bo. Tangkayabang, kotun ko tangkayabang lagi, golihot. Intangan na po tangkayabang, itong golihot. Magiagal na po gakod. Ay so imiagali donggodu tu, harohit gakod do tagayo bo. Kanggaru, pengkura di, kipo, gunon da sumimbul. Kanggaru gya 4 kaki. Ano kontok mengondati pagalod dit donggodu. Boleh ba? Ada paha ba itu kah? Oh, ayam boleh makan kah? Boleh. Ayam ada paha kah? Ay kontok kiri. Tu ino pohit syarat undang-undang kot iharupooh nga. Okon ko montok kot binatang 2 kaki. Ino po iharupooh nga montok idit serangga. Jadi sentob no po didit santulud-tulud ay sopooh do agayo. Ay, ito kay akan, termasuk na di tanak, termasuk kay tanak potiukan, tanak pumusuon, dati akan. Bukan makanan. Kuruak ay sopo, nga akon kasarangga, irin na po nga, 2 kaki. Suway na undang-undang nila 2 kaki. Ino po yung mamaguna pooh nga, iti sarangga. Iti santulud-tulud, megal kalibambang. Oh, iri. Jadi irin at asaru tokod silap hilaw bo. Oh, nga tulanut harus sisi ka. Ino po harus sisi. Bulu kun harus sisi. Ino po harus sisi nga montok na dit. Hilasalam baway. Santab no po di 2 alam aakan. Iyo din no panudukan da kitab. Akon ko panudukan dat SDA hiri. Panudukan da kitab. Jadi ilo no po dit ay kadang-kadang ngot iho nga ay iyo dadit kontok bo. Kanan dadit kanat tangolun gi. Kalau SDA dia tidak makan babi kah? Okon ko SDA at mga kandawagok. Ilo kitabo manuho. Iyo di wo. SDA tidak makan biawak. SDA tidak makan tikus. Okon ko SDA at amo mga kan. Ilo kitabo manuho dat kada ko pangakan ka. O insan nanto ko na pati nga ato kada mga kan. Nga iyo ko yuhi or iyo ko asagaw mo pangakan. O insan nanto ko na pa nga ato ko mga kan. Tu iyo di no pinanudukan na boras kinarengan. Iso no pwede gunoon na tulun dat pindaan akta berkaitan makanan nga ilohodid Markus 7 ayat 19. Semua makanan halal. Nga prinsip no podilo, yang bukan makanan, yang tidak halal itu bukan makanan. Okay? Ya. Jadi oratihan no mo diri mo. Kung nadi magakundat ako karatid miagalidit aralom mo dihit. Penjelasan dahiri. Prinsip yang boleh dimakan itu makanan. Ipinatuduk, pinintalang ke kitab, iri na po nga milad akanon. Ina po hit haram iti dia ka kitab nga okon ko makanan. Jadi ada ti akanon. Yang kita boleh makan ialah yang makanan. Yang bukan makanan kada to kapangakan.
Om ketegasan dorait kelet haram halal okon ko Adventist minang yodi kitab Adventist mga tumanod no. Ay nakaw ni na di alam to ko. Tumanod to ko no lo okon ko iati ang minamudali kinarahingan ni minamudali. Iati na po tumanod no. Tanak patiukan. Wah. Jadi insan pakago serangga sentob na podit ay sopoo datagaya sumimbul aakan pensuangay tanganak. Godu balalang haropood agayo. Iri isoot ay pomitanan datid akan. Ada kaki yang ada paha untuk melompat kan di bo. Jadi tongil, ilot pemosuon, langaw, ngay akan nilo tu ay sopood agayod igunoon da sumimbul. Jadi semua makanan halal, iya halal. Semua makanan halal. Yang bukan makanan haram. Irin. Jadi nunu di lo bukan makanan. Nunu na pinoretan hilod kitab. Irin na bukan makanan. Madu. Nga oh iya digi. Akan ni mo tidi gantirik tu harupo oh. Deman ko piyagi bukarak bukarak na harupo eh. Akan di pumadiri gi. Nga adi na ubasan no. Oke, rohyan ako mangimbulay lot. Miyagal ko pemosuon, patiukan, madu kalulut, tantadan, nupakago ihar madu. Irin lagi talu. Nakuroh tu miloh takod menginum madu nga toko milam mga kandit minamon sa di madu. Nakuroh tu menginum kod ay paha da patiukan nga toko di pabanaran ng mga kandi patiukan. Kurmadi riti di misway matidit ay putik nga kontroversi to mo dito. Katangaw lunam talur kita boleh makan, tapi itu itik jangan kita makan ka. Nga misway redit i pemusuan tay kay patiukan misway. Tu ina pagaytan taludi nga sumaliwan mantadi hirit tinandi putik. Tay ka ilo panyo. Talur panyo hari mo borsat boleh ka makan talur panyo. Talur boleh, tapi itu panyo jangan. Oh, tampipiris. Oh ya. Tampipiris, tanduripis. Ilo na pot miyagalilo misuway. Tu ina pagaytan taludi nga sumaliwan man tadatinan. Nga iti na pot iti madu nga ngayon dilo anuam ngan rangkato timungan. Okon ko proses sa tinan dilo. Ngan anuo timungan. Madu. Jadi ainum madu. Nga ina po yung minamonsay nga haram. Tu kamunta ko ay di akan amu akan nilot minamonsay ipatiukan ay akan. Nga ina po yung madu nga akan. Kakuan po nga ina po yung madu hidi ipaha hidi nga okon ka proses itinan dilo. Nga ni dilo rangkato. Pintiki dilo bunga kasihan ni dogi haki. Sangkuro ko di po nando. Sangkuro ko di po nandilod. Ilo na mati pemusuan harabohongan kud araat. Moy ka na pod pukul 5 gi. Santulod-tulod na sumuliwan. Hingga ngayon. May paghihumbot. May pintiki dilo tusak-tusak. Rangkatan na muli. Arangkat ngon dati ano. Kasihan ni dogi ako po sindilo mo. Jadi ina pa di madudi nga ngondilo rangkato timungon. Okon ko pasaliwanan dahiri kabang iri nun no.
Walit ba? Minggumu minggumu pukul 8 to kono ti kain ngono nga rito walit euy. Jadi pisuayan na po dilo nga ino po hit miagal kapatiukan ilo po mosuon tantadan tampipiris ino po ikonuan dati di madu tay kay paha diolo nga okon ko i-proses sa tinan diolo nga ngayon diolo timungo ngayon diolo rangkato. Jadi ino po ipinaposadia nga aakan haram. Pengkurma diri gi. Tok isay dako ay hingga ni tampinayusin ni dihay. Boro isay dako magagonsok ko hiti. Borosan ko di tampinay gasmin lah. Tampinay gasmin haram siyo ko halal. Haram gi tampinay gasmin dati milad akanon ni siyo. Nga sira na pumagonsok siyo akanon dati kamo. Kanion sa kondisyon kamo. Kanto koy. Buhod haramotit ngono pa dati ungkuda i wala di buhod gi haramoti obulugu idid onsom. Iring kani ri. Jadi prinsip no pa di dan pemusuhan pati ukandi nga miagal lo dati. Poposadia to kod makanan tokoy ati milad akanon tokoy okon ko akan to ko bo. Nga ino pa posadiaan dati nga milad tulun da akanon. Paing ka nagila prinsip pot pemusuhan nga ilo. Dati akan ni pemusuhan nga ino pa paha dilo nga akan. Oratian na ba rigi? Sa ino po dako takarati ulangon po di ka. Jadi karena po di Malayo nga kenapa lebah kita tidak boleh makan sedangkan madu kita boleh minum. Prinsip no pa nga ay manusia kita tidak boleh makan, tapi makanan yang dimasaknya kita boleh makan. Ilo di dan pemusuhan nga dinari ba? Tu ino pa proses dahiri nga okon ino pa madu di nga okon ko mantadit ihititinan dawhat pinaganuan mo na itimungo. Yati makanan okon ko sinumuliwan mantad hititinan dati may to ko onso ko okon kiri. Ongay to ko di balatung oribo onso ko pakanon. Akan. Haram to koy to koy titi akan haram to ko haram to ko matitit gi to koy akan. Nga in pay posadiaan dati nga milad akanon. Paing ka nagi kadaw hit maduh nga di nga milad to kad akanan tu okon ko proses sa tinan diolo. Okay. Noratian diri bo. Kada ko no panusa ko pido. Kumuduo. Pating ko doon to ko ni pukul 6 kang kudahom. 6:21. Oke, jadi ay nasandot to ko na badilot. Semua makanan halal dilo gi. Naratian na dati lo. Bermakna yang haram itu bukan makanan. Asal haram okon makanan. Puji Tuhan naratian dati. Jadi aiso opindaan akta right ko ilotakanon gisom piad hilad perjanjian baru. Tiada pindaan. Nakotilambus. Haroh pada lohodid 1 Timotius pasal 4 supaya lebih 1 Timotius 4 ayat 4 mantadi insana na paywina sa kinarahingan nga osonong iso piya nga aiso haram sa kiranad man dati sambayangay.
suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ilo nga anaru ilo nga manto kondo. Apu tanda ti suab lah, suabon suab gitu. Jadi iso no ko pinorikot dati minaging bulaya eh. Konsikaw dot ay pinagyampayan dati sokadung dati maya ditit panambarasan dot kasabon bay no. Haron na pohot paguhatan dati nga kadi malayo jangan malu-malu. Imbulayan na pod hilog gurup iri no hot ay tujuan di grup dati di. Right ko ititakan nun milo dati di imbulayan. To kay mogi aduh dot hirid di baki. Gumu o kapalidan dati korotuan dati termasuk ititakan nun iti pangakan dati mantado kalau makan dati nga tumaubat to no I will go to ko orohyan to ko ditakan nun dot ay it orohyan to ko mga kanidit amu akan nga I will go pati to ko yun di gumuli to ko dit prinsip patakan nun dot pinatudok ko kinarahingan. Kinoringan. Kano misis sa takad isang sambayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw to insan pakaguh dat ay nembulayan dahay prinsip isuanggat kitab karait ditit pangakan-ngakan. Ondas no padahayam harapin na nimbanan nga seran nembulayan dahay inapahit karait ko